Kibar jala ki bom shempoi perkhat kat ba kidang sahu bandi jingdi halanti yat kijat la bun snam hayo maulong Henry kendit kensan ke executive committee jongka ke HADC hapo ke jingalam ukli do uba Tito Starwell Khan haringkat ke kongres Kharpuri EM market arang kensai Kharbuki EM katriat lembat ke jingsenran usim ke hima meliam ki pulit ke enforcement hane ke arpau tarik kilalet kendang ya kidukan ki bom dan license kani ke jingkhandra ki bor ka ki HADC kila kendang ningkong ya ki basyong di sana hakilenti ya kejat hayo maulong batlalap badan ki katu kani kidukan barjala ki bom sembiang ya ki kot kisla ba Tito Starwell Khan habakran syakinong thok khubor uloong bakane ke jingwan hi dalade haringkat ke isi kalong ru wan penkendit benriu ya katanat enforcement bahkan penteri kam hok yala kejong ke pentang I know. Ya. Kecui. Stop nikal. Kawan itu pasti orang lain. Jara mat, kali nikal dok. ये भी बोला दे. जरा मत. ये फुटपाथ है. आदमी जल्दी वाला. Pila license ang berapa? Kami lu pasal kita berapa? Sab kholo. Ini di kami ai tu masalah penyok lima. Mereka ini kami ai. ओरिजिनल में रखने से भी अभी बना लो जेरोक्स वाला में रखने अभी पहला बंद करो ठीक है ठीक है बंद करो ठीक है बंद करो आज का दिन लिए बंद करो Start. Lihat. Tuan diri nak kalian kalau kebening kok long bagi kuat ibat ke itu namar ba kam Islam lah kami orang wan pej ni ko yudo kam ya ke jing terprey ketika yu bilang kepada apa ko yudo ba dai nak bentan norep dengan dokumen ba nak kalian kesemang ini bagi jing terprey layak sasa ban layo ba keren ba ba wala kuno ko planning dengan sobakan long ke jingkepu ke Pulau bentar norep ini Malaysia ke Islam ini bentar layo ke penting but let's see nak yang council tu ada don kala ini sampai mengubah nak ketiu susu namar ke pas ayu mentah ke long Batang si Malah dan re kan ke ground floor dan re mentah dia lah kemudian ketiu susu jika baar pat kalau ba ngayu iya ka yung excitement ng kagindon ng community real ki banabar ki basuan bandi madan ka pur sam dong ka yudo dan kadang ngelawan nyelam batu iskan bat ban be sundan ni video namar bati detan di nongsong madan di bomdan gini kot slag biang sundan di langsan di biang dia kadang kalau ong staff itu na bati deban ben kena
bagi ni gibri kita ban sompiang kacing kanla kan wan no nakapuas bat kumjuru ngilarung kikat tu kat ni gidukan bat ngilalap bat kimdon ni trading license bat hoi si mentah kasi minum la ban kham sendat iki mereka don proses apabila bat I syukur sini bat kita bat hadir ni dapat close lot begitu kan dibangi lawan kan belum dari itu kan ke juga lah ini diberi buku pi anu renga soba yang mentahi tong ini simlang ni kecil ba nado usiem ke mamaliam ki menteri yang tadi enforcement ki jungiru tiba nakapor tiju lek ya kakam ke conti imre nai iba kalong kumjuk terkadang nakaliang jungi ke isi mentang sisimkia bagi enforcement ki jungiru kita pendekam hok ya kakam ke terai imre tang basu ong ba la yo kam kala abiang imre kita pendekam hok ke jimut enforcement kalau buat penteri kami akan dikain ke pengidon trading by non tribal kakaba minum ailat itu kita dapat bertisuan ban hayi pateng dari kejuni kan dayo jemre yang itu kapor pat ka nongrem hi kejuni ke isi kolong pat ndai bangi ong ba ngikwa ya wepo do har lani brio benabar bo uhyo trading license kataru kam dai kejimut ni kolong ban penduna dengan sultanat mentara si kolong ba hadin bun senam bangajui begini imadan imadia dihidupan di Jusyong di Kibri apa genre ngasultanat kita bangai ini pardo persnam mencong ba yo pensyong ba tendong hasrat bansi ngi hapanya na ketui ki pai baru bakinya snok tilang namarba perkai menta kalong kebatan dengan isun ya kiru bangin suong baki syong hasurok di dalam be no ya kiru reha bagi dei pardo persnam itu ni na ketui ki pai baru kimdei banda suwet yaki namarba kiru kiwan kami berkamai. aku mau siam kita begini Ngamla ban rak suloi kami license. Ada ni. Kamu ni hak apply soal ke license ni sakit suloi. Lani ngamla banyak kali kamai kami ya permit. Kalau kejuru, kani ketriat kalau kejuru. Kamu kini diberi benabar kina ban operate business tempat yo. Kalau highly illegal dengan tak ada ngin persyang nak kalian berpengaruh ban dan lang yang triat ban penting kena. Begini diberi tiba sam apply license pakai numyo itu. Saya nama ada perkara lain. berarti nadu yo du hadu Di menteri badang don yang di basyong madan hapo yodo. Ya kan ini rumah akan penting kena antara sini. Dia kan ini kan island harus siap ban terima. Ban penting kena ya kan ini ban ai ke record sanga ko studio. Ban penting kena bagi basyong madan hapo yodo lu kim dei bandon weru badela basyong hapo yodo amadan. Terus like not tang itu di ladon bukan aslam. Ladon gitu dengan sen biang. Coba lah kataru nak itu yang menteri ani ba wat itu gitu kan di badan hapo yodo. Di bomda ni gitu dengan sen tu penting kena bagi dia. kapati Yang gijungi bagi dia banle ke kam bagi dia. ba Di. Dia kamu besar ke bentong mentah kalong ba. Nak kalian ke council ba kalian jong si meliam ngin sasim kia ba ngin po sa ke government bala kum nung ke tu surok. Badan mentah ban nang kampen ha susu bat ban kampen ikana susu nang ba kanong di jabo untuk bagi. atau bati pimbuan em kejing tu pada ikin fin Bagi dia bantuan checking man kapot nadu mentahi iba kai hakaliang ke jongahi ngambi long ngamlong satisfied ya karu komtrikam ke jongki bat nangni hi in session kia kong ke isi ban ensure la ni ban penting kena bagi ni ke enforcement jongi ke ban one tray ke kaman kapot itu kita di step saya bakal karu ha ke komtrikam marba tentang gini ke daga boguram ni ke enforcement jongi ro diwan isu wan untuk sekali tidak kuat asla ada bomdan kamu tim pendam ya kai ke ba ka office ka ha dan tak ada na ngalaong itu betul bagi session kia ban penting kena bagi enforcement jongi jadi benda jadi kejiwan jongi kalau ba ni pengendit penriu tu itu menteri ba kai ke bangi kwa di terang kai ke bangi siang jadi gani jadi anglut ke ni pun kinong nong elam kalau ba di kwa baka ka an ke bangi don di kwa ban enforce ba mau pegang itu kapur ke bangiwan ke kapur covid ada jinga don kat ke deputy minister ba urban minister ke kapur Tengi layak keren ba di pendek kuno ban bueno itu pai di badan hampo barok ko ke yodo dia tak ada hang tupor nak kaliang ni minister la kena ngi bakadan ke skim akaba luweng itu pai denre ngi bakidang dan tengi sabut dia